Gusti digigit hirup abdi teh. Dan gedeun ah. Gede. Namanya. Idun euy. Kamas teh mal. Bari ka dieu mang punten. Mun goblok mangga. Sakeun Gusti panggih deui. Ser. Meser naon, Jang? Meser pop es. Rasa naon, Jang? Rasa salak, Bi. Ka mana meuni we? Ieu atuh bi rasa strawberry. Iya we atuh rasa melon sakalian, Jang. Abeh modal. Simbanek atuh jajan naon beduk? Iya, Bi. Dia datang ya. Mana? Iya. Mana Cara atuh? ya. Nah, ini ya, Bi, ya. Simbanek atuh. Ya, tuh Bi aya. Ya, tuh Bi. Betul, siap. Anjing. Lah, gas lagi. Aduh. Ayan euy. Alah. Lumayan. Lumayan goceng. Di harga ciki 2.000. Yuk, hadiahnya goceng. Jurang buat 2.000 atuh. Lumayan. Lanjut deui ah. Ieu mau dibelikan kendala we api-api. Coba lah. Lanjut. Ciki aing. Jangan kasih amang. Itu kan kurang di duta ini. Ini kamar dia. Belum berenya. Goblok pamajikan. Maramet menilai laki balik sore ki astagfirullahaladzim. Oh, aku tuh ngemai bebek sawah. Kunaon di mana? Jang. Kunaon? Kunaon? Sok ngomong. Ngomong. Begini, Bang. Cik dicokot ke sini Dun. Dicokot? Ayo. Dicokot di mana? Di situ. Itu, ayo. Be. Siga sorak si satu nih kan? Aya naon deui sia teh bedul? Iya bi. Aya anu aya cek ieu kitu bi. Tangkeu. Dugaan maneh balik di mana ya? Aduh, beda di mananya? Eta bi menang mau di jalan. Ek balik sakumaha sia? Tuh lo kan?
Bentar tapi bentar. Mana si Adwitna? Aduh, belum pisan bi. Lagi mau sana ke mesin tapi balengan yuk. Guys, ayo dari wae. Rek ngajual marang sahadai. Mau abi macam abi. Abi asli macam abi. Mungkin bayar soleh ya. Ya non bi. Aduh, siap. Ayo, sekarang kali ini. Tahu dia mana kemana? Siap untuk dicinta ulang pun tiba. Aduh, kalau aing kumaha? Hah? Kalau aing kumaha kemana, Babal? Aduh, tak bener mang, ku saya tahu mang. Yuk, yuk. Ya, itu kata berapa? Asik, cikin aja diseruntuh ya. Kayaknya sih ya. Goblok sih. Kita apa ya, Sa? Ya Allah aing kita. Oh. Ada amat jika abitnya ada di coklat tambah hiji. Baik, cuman sih itu mah. Anjing. Ngadadak TV, segala ngadadak.